Narumpayu Newskum, ke channel ng Dakipadba, Kabriyo Nyotar. Kasokar pedeng kalapan benapan Shnai Kalentiral na po kendo lani kata underground railway lines ha Siliguri corridor kebalong ru Jaka bakong Sanbha bapen yaso ya ka north east bat ke India. Railway minister u Ashwini Vaishnaw uloong bayakani anle khnang ban pen klan ya ka khai pateng kumjuru ban pen klan ya ka bor yada kari hamtam ka bajur bha ka jingya kan ad hapeng ke India bat ke Bangladesh bat ke China ru. Ka Siliguri corridor ya ka bala tip kum ka chicken snack corridor ka dege Jaka ka ba red bha ka balong ru tangkum bakhat nyo hadu arfu ar kilometer ka jinghe jongka ka ba pen yaso ya ka north east bat ke India kumju ru ka badan hapdeng ki lightly kiri kata ka Bhutan Nepal bat Bangladesh kini ki lenti ki badan atli lengba ka Siliguri corridor ki dan kumba arpo hadu arfu 100 meter sepok kendo kani kan long ru kum sibenta na ka baha jongka ar point kendai phulai lak klur jongka real budget jong snem aja pun rew ar punyo hakaba on chinayan beauty railway line network ban pen scam ya kani ka Jaka ka balong ru ka rendang bat ru ka bajuma hamba ki be kiri ban ot ni ban shimti no yakini ki than chatelami ni ka jinglong kerpang kani ka Jaka kalong haduk mentaru bau hek jang ke Sarkar Bangladesh Muhammad Yunus ulai lamru yaki hek jang ke China Shatista project ke balong hajan ke Siliguri corridor badu Yunus ru uju kren ru da ka ba pendekut no yakni kalenti badu ban suk bah ka khai pateng hapdeng kiri jang u bat ka China.